Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kinon chule tuni khol hazing ni sim som lagi sang ni le som ni langa din jong tu su chum ho phun don anei ki taw hiti Thado Tribe Council Gen Headquarter in THUSOH hin nei na chun Thado Tribe Council Gen Headquarter hi mi kim khat loin ake phut thadanin na sejun adi pu na hi Thado sunga chu Thado Tribe ki LAHKHOM na la ama sa pen zo a hi ti hi ka hin ta do wi mi loi khat chun in pi hi alin zodanin na sei ki ru wi in pi hi sang ni le som nga kuma tu tua TTC president a hi laiza hung ki phut do chu a hin ama ma zau nan in pi itiu hi difang a hi pe le khununga ahung di loading a hi akiti ji chun consultative meeting better wangkhu sisipula akinein Thado Tribe ma main aki bolta na hi hichiki bolaya hi Thado in pi function talo thibbe TSA zong talo hi khununga TTC ahungin do phara in pi TSA ti ho hunging do be mahi chule Thado sunga organization alina neom pun TTC Gen Headquarter chu alin pen a hi jingi ti hi mi pi headinga phun do a hi aji chu government record a kisun chu Thado Tribe Council ti lo adang a kisun pun a hi ti jong ahung ki phung do i chule Thado ho chun politics jong a ki bol pun Thado Tribe ma ki uma Koki nomenclature a ki chipia thibya ki zo ma hi bo vi ti hi kanam mi ten I het be chi diwa ti bi hi vi tin Publicity Wing Thado Tribe Council a ku tu phun ki mu chun a sei na hi achi sa August ni sim gup nia infar sunga meilete to ki chamninga pan kala Thado mi phep sunga kukin pi Karnataka in August ni sim som le linia social boycott a ki boltai ti tu phun chu nidan som li lege ka sunga la do ringen Thado in pi Manipurin gi na tu phun anei na hi Kukin pi Karnataka thil bol hi India dan pi to ki kala hin chule democracy su boi the hi heji to hlona ipzia India citizen khat chunga hitiana to na ki nei ham ti hi Kukin pi Karnataka in mi pi masanga hilchit na anei dinga hi tin Thado in pi Manipurin nge na aneji ama ho India dan ho sanga chungnung zo aki gelule Indian citizenship a hi naw hlangphonga avat sa diwa hi ati Thado te hi tribe chu mahin Kuki ka hi puwi chule Manipur scheduled tribe category a any Kuki tribe ma ki khai ka hi puwi tin Thado in pi Manipur in asiji chule Thado in pi Manipur hi apex body a hin koi Kuki organization ki LAHKHOM na Kuki in pi Karnataka hi han Kuki in pi Manipur hi zongle Thado mi te mi mal hi han hon hi zongle achung wa tha nei pueti Barak wadunga motor tui kung tola pang thanglin lar marle anaupa lar rosang mar National Investigation Agency NIA in amatna chunga Assam le Manipur gama barak phai chamin ahup sunga barak wadunga tui kung tol ho ki LAHKHOM na Barak Valley Boat Association in sangta indem na anei na hi heji ki LAHKHOM na in tupun a bol na chun Kasal district a moina thur khwa cheng thanglin lar mar hi hobung upa hin Barak wadunga motor boat tola ki hinsu mi kharahi hitabonga mona nei lo mi ki man hi majority meiti te lung hei sa na dinga Manipur le Central Agency ho to gu na hi ati hitabonga thanglin lar marle anaupa ki man hi adi lo angai hi lo chule politics sa ki chipna hi ati amani ki man na dei lo wat sa nein Barak Valley Board Association hon Jani August ni sim som na se gya pat phatip lowin Barak wadunga motorboat service josi akha ta na hi Mizo sin hichiban ki bol hi zading le to sot che dingin tip na zong anayo na hi chule agang thei pe na thanglin lar marle anaupa lado na dingle NIA law agency ho zong mei leite thu amo nun na loading in tip na zong anei na hi India Meteorological Department in ahung lungding nisegi sunga hi Assam le Meghalaya gama gohazu ding ahi tolhonin ki hingjinga na din thu phuna boli Arunachal Pradesh Nagaland Manipur Mizoram le Tripura gamho azong August ni sim som ni lekhat chen go ahazu ding jin ki gin na thu phun zong anei na hi Bihar gama electoral roll Special Intensive Revision SIR ki bol hin mi pi vote thanei na atong khai tia ngo na anei to ki sein
Janiapat Congress lamkai Rahul Gandhi in mipi ki zon jatra anapanta nahi. THUSOH LAHKHOM haulim na abol na chun. Bihar State Akun Rajya Sabha Congress MP Akhilesh Prasad Singhin vote adhikal jatra ki zon nahi September nisim khani le Patna muna ki chai ding ahi tolhona Milun Gandhi hi Bihar Gamsunga haptani khopem ding ahi ati. Hechi jatra mipi ki zon nahi ahung lung dinga Bihar State Assembly India Block mai pa na dinga ki gong hi. Janiapan hechi jatra hi nisom langa sunga district som ni langa hop sunga kilometer sang khat jathum wala saw ki jot na anom dinga hi. August nisim som ni langa le som thum la khat ni thum sunga hi ki chol na anom dinga hi ati. Election Commission of India ECI in Sunday ni chun Congress lamkai Rahul Gandhi chu vote chori ti chu vote ki gu thua khauta engi na annei zuvin vote chori thu hi affidavit na hilchit na ahin pi diham ahi lole nisegi sungka japi anga ngaidam athum dingham khat pen jo kilhanan tin thupi anei zuvin hi. Chief Election Commissioner CEC Ganesh Kumar in Jani chun New Delhi muna heji thu to ki sein THUSOH mi ho anake mupin Gandhi in aki se azui lole ngona bol ho hi baseless dia kilading a hi tin anasizina hi. Affidavit ahin pi lut dingham ahi lole nisagi ka mi pi hinga ngaidam athum dingham third option lo ahi zengi nisagi ka affidavit akimu lole ngon ho hi bulle bal neilo ahi zengi tin Kumar chun asai be na hi. Double voting le vote ki gu to ki se ya ngon ho chu CEC Kumar chun anapampun Rahul Gandhi ngon hi India dan pi kinoi si na hi tin jong asizin chule hi tabong thu changkil ha do hin democratic institution ki nei ho ima asim lo dan avat sa hi ati. Political party hon election commission hi politics galvan danin amang ki gu ve tin jong CEC Ganesh Kumar in ngona anizina hi. Politics bolna dia election commission hi platform dana mangcha voter ho target aki bola hi le election commission in kicha na behela ki dal ding koima khan tumum lova pankila jingding a hi tin jong CEC Kumar chun asizin voter ho ki din pi jingding a hi ati. Double voting to ki seya ngona adon but na chun CEC Kumarin voter khan kharin wang hitabong chu om khading akicha naw thu asei nawin hinla tu chana evidence di chat koiman api theinai poyatin hitabong ngona di lo hoa ku na hi ECI hi han voter ho hi jong le koima akicha om poyati na hi. Election Commission in Janha press conference anabol chu Bihar Gama Rahul Gandhi in voter adhikal jatra in sasram kiti apat to ahong kisam kaitin gin mo hi. Rahul Gandhi in kichumbol na dan asizin chule electoral issue na pangjing BJP lam kai ho tu chunga hin athip charuvi ati na hi. Ken vote ki gu thua press conference ka bolle affidavit angya ovin hinla BJP lam kai hon niphe masanga press conference a bol wachun ECI in affidavit angya kit pu nahi. Election Commission in nadata hi adi ahi naiti vatsa na in affidavit hin pelurin atiuvin hiji data hi amaho tichu ECI ahin ipipola ke affidavit pelut dia ainge uhamtin Congress lam kai Rahul Gandhi chun asizinahi. Tule tua Bihar Gama chilha voter adhikar yatra hin electoral issue to kiseya adi lo ho ata lango rahin Bihar Gamsunga district somnia ki bolding hi Congress President Mallikarjun Kharge RJD lamkai Lalu Prasad Yadav le Tejaswi Jadev honjong hichikina din Rahul Gandhi anujabuvinahi. Nagaland Governor Din Muntu Jinglai La Ganesan Anamulim Tolhanin Manipur Governor Ajay Kumar Balachu Nagaland Governor Pan Munjong Tu Dingin Namdana Hitai India President Draupadi Murmuin Saturday Nichun order anasuin Manipur Governor Ajay Kumar Balain Nagaland Governor Din Munjong Atu Khomding Ahitai Kiti Manipula President Ruji Koi Masangzem Akipat Ajay Kumar Balain Manipur Governor Din Mun Anatu Ahin Hichi Masangachu Union Home Secretary Anahi Union Home Secretary Din Mun Atu Laichun Sangni Le Somla Kukuma Jammu and Kashmir Gam Special Status Kilado Nazong Panmun Poi Mota Anala Ahia Kiti Hichikiu Chuhilovin India Gam Munchum Suma Citizenship Amendment Act Hua Kiphinna Anum Layazong
Union Home Secretary Dinmun Anatu Ahin, India COVID-19 lockdown Laizong, Chief Nodal Officer Dinmun Anatu Ahi, Anamol Limta Nagaland Governor Laganesan Ahile, Tamil Nadu BJP Lamkai and Hiahin, Rashtriya Swayam Sevak Sang, RSS Mizong Ahiakiti, Tulhabul Langchun, Alutsang Ana. Tulhabul langchun alutsang anaki sukhain, hichizawaki panachu, Chenaya anaki zenahin, Friday niachu anamuli mahi. National Democratic Alliance NDA in ahunglungding Vice Presidential Election adin, Maharashtra Governor CP Radhakrishnan chu amaho candidate dingin jani chun phundo na anitawinahi. CP Radhakrishnan Sodding hi Janya BJP Parliamentary Vote THUSOH na chu thulu na anase mohi. Hiji THUSOH na chu Prime Minister Narendra Modi in anamakayahi. BJP President JP Nadain kumsom gublagi raupa Radhakrishnan Sodding hi NDA partner ho akikeho pizo nunga thulu na ki bolahin. Chule opposition party hon support abol diwin nge na akineze atin hi. Radhakrishnan hin Jharkhand le Telangana Governor zong anapu khahin. Chule Puducherry zong Lieutenant Governor hi na anapu khasahi. Coimbatore akuna Lok Sabha MP dia zong nive anakaya hin chule BJP Tamil Nadu Chule BJP Tamil Nadu President hi na zong anatu ahi. India Vice President kilhan nahi September ni simku le umding ahin. Nomination firam na ding last day rahi le August ni simsom ni lekhat hiding ahi. India Vice President Panmun hi Jagdeep Dhankharin July ni simsom ni lekhat niya resignation anapilu na kipat tu chanahi aonga nalahi. Manipura Minister Din Munjong anatu Khurai Assembly Constituency BJP MLA Leisang Thim Sosindro Meitein Manipura BJP NPP le NPF MLA hola Manipur Congress ho tosot kigu umdinga agin motu anasizinahi. Susindro in hijitu hi Sunday niya thusu miho anakimu pina anasayahi. Amana sayna chun BJP MLA khan khatle BJP to sarkar anasim khom political party Naga People Front NPF le National People's Party NPP MLA khan khatin amho party ahindal ha diwin agin mo na thuzong anasizinahi. Manipura Congress MLA ngabo aumwanga Congress in Manipur Chief Minister Lui N Birin chunga no confident motion boldinga kigut na anidano asizin. MLA somgubla Congress MLA ngabo umahiwin no confident motion bol na dinga alhompe na MLA som point mo ahidan jong asizinahi. MLA ngabo nei Congress on itidana no confident motion amo bol kiguruham. Hijichun avetsa chahile Congress ochun Bharatiya Janata Party Naga People's Front ahilole National People's Party MLA hok akinei piwa hin kithu pinachu amu hiting ahitin Susindro chun alungkel anasizinahi. Manipura President rule ki koijang hi Manipur Congress hoji ahitin ngo na anizin. Manipura Congress MP Bimor akoi jamin Manipura President rule koi nadinga Central Sarkar koma anase ahitin jong ngo na abolinahi. Manipura Popular Government layasun President rule koi dinga thu semi pham movin. Tua President rule agi koi phara Popular Government ding adei zo dan asai ki tawetin Susindro chun Congress o oimona thu asizin. Manipura President rule hi phachom khat koi be mei theina lai dinga hi tin jong asizin hi. Hethei khat chu February sang ni le som di langa kipat Manipura President rule ki koi panahin tu masangje machun laguma din anki su saube kirinahi. Nagaland Governor le BJP lam kai lui laganisan chu August nisim som lagubnin Chennai muna alongdamsa koido anhitai alongdamsa ke halna kinachun Tamil Nadu Chief Minister MK Stalinin Prime Minister Narendra Modi thalhenga Ganesan longdamsa chunga pa cha koijin Prime Minister Narendra Modi thalenga Ganesan longdamsa chunga pacha akoijin chule Deputy CM Udhayanidhi Stalinin Tamil Nadu government thalenga pavuipi na anizinahi. Kingo na chun Nagaland Chief Minister Nefurio Deputy Chief Minister Y Patan TR Jaleng le Nagaland Chief Secretary le DGP hon panan lawinahi.
Tamil Nadu Governor Arun Ravi, Minister M.A. Subramanian Le, S. Regupati, Union Minister L. Murugan Honjong, Zanapi na ananizuvin hei. Nipa masanga chu ganisan hi ainova anaki balua, alu anaki sukha ahin, hospital chom kha akivet kol zonung, August nisim som langania chun anamolim. August nisim som langani chun anamolim tanahi. Ganisan sangni le somni le khanapa somni le. Ganisan hin sangni le somni le khanapa somni le ngaki kasunga chu. Manipur, West Bengal le Nagaland Governor Panmun ho anatuahi. Achi sa February nisim somlani sangni le somni thuma chu. Nagaland Governor Panmun analo panahi. Operation Sindul tia kisay minthang Indian Air Force IAF hon jet fighter mangcha Pakistan Bahawalpura Galgu Bol Jaisi Muhammad JEM ho umnamun anabulu now jet fighter tolla chun Manipura milhi pangal pasal khajong anapanginahi pilot pa chu hile kumsom thuma upa SE fighter pilot Rigwan Malik ahin amahi infari sunga kekru khomi ahi Rigwan hi Haji Muhammad Hafizuddin le Ahlajan Wahiman Rahman Chatela athumna ahiyakiti ama chungate ni chu doctor le software engineering ahil hani jong akiti Bolari Airbase a Brahmos Messer Lens Bola jong Bolari Airbase a Brahmos Messer Lens Bola jong anapangi akitin hichia chun Pakistan hoa SAAB Iraqi Airborne Early Warning Aircraft anakap line Pakistan Air Force ho mi somle ni jong anathiu akiti Rigwan hi infar sainik skula anakaya hin sangni le som la khara NDA na lurin zun nisim som ni sangni le som nga kuma Indian Air Force 195 Flying Pilot Course anapanga hi sangni le som la sigi kuma Flight Lieutenant anakayin chule sangni le som ni le khara chu Squadron Leader dinmun atua hitai Rigwan hi 102 Squadron sunga the Trident aumahin Su-30 MKI Multi-Role Fighter Tora pangahi India Air Force Officer Miku Wilchakra Mulachu Rigwan Jong anapangahin Wilchakra hi India a Military Bravery Award ahin Maha Wilchakra Bansara Military Honor Sang penahi Janiko Israel Military langa kun THUSOH kimun asaina chun Northern Gaza City sunga athabia offensive warpath ki dingai tu na annei jiun agam sunga cheng milham ho munchuma tolda gemunto mun izakai ki thupin api diwin thupon na bolu nahi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in asaina chun hichi Gamsung hi tu din muna Hamas de last stronghold hiati hitia hijia chu hichimun hi suchima Hamas de chu Israel Gamsunga ku thingim te ding ti chu Israel te lungtu pi pen a hi tolhona mi pi ho su kha lo te na dia mi pi ho munbit lama pui do Hamas te chu vut vai su ding atia hi hinla Gamdang hon Israel to gun chu analung kham pil he jingun hiji chun hichi hin Gaza mi ho gan theina ki be sa che ding a hi dan jong ana phong do na hi hitol hon chun Palestinian le United Nations officer hon asaina wachun Israel Gamsung mi ho munbit langa tol do ding ati na munjang chu munbit a hi lo dan le Palestinian mi te umna zo si safe zone a hi lo dan seun mi hi 1 million hingdi ho gi na to na ding mun chu theimong ding hinam tin jong alung kham naw thupon an neu na hi hitol hon chun Palestinian militant faction Islamic Jihad le akiloi pi Hamas hon asaina wachun Israel te malago nahi Gaza Gamsung to phanom na ji a hi tin thimo anasan kiru nahi Manipur Gamsunga kukile meilhei ka ke boina le kukite chunga thinaman na simsen lo ai ke tuzowa tu chen solution ima umlova chamna semding government le inam sunga koi mehet phalo kiloi khomna tha nam sunga uili lo bonga hin khomang ho to ki bang thimin Myanmar juntalam kai hon namphwa Gamsung thane na la ding a hin guru sangni le somnir khana kun tu chen agam sunga thinaman nami pin hin khugan theita aman jinglai agam sungmin government ka hi ti ho natsi bonga athe lai tain tu kum December lale election sa ding togun a hin nei kirun hichi mi pi dia ti zatum le santheilo a hi kyu hilova amho ti chu election apan la ho dia jong ti za na alu tol honin political party hon a candidate hole office ho diwa ven
a office ho diwa venbi namala na nge na aneu to kilhonin junta lamkai chairman of the military proxy Union Solidarity and Development Party Khin Ye Chun imati za na le lungling law na ding omlo dan thusu mi ho to akimuto na ana phong dai na hi headbet hei chu Khin Ye hi junta sipai lamkai la mi phalo ta le sang ni le som ni le khara military coup ahung ki para jong nasata hijidodal ho chunga suset apan la lamkai khat jong ane hi alang kharin junta hon election ding to kisein achi sa July ni sim som ni laku ni khu chun election protection law kiti dan tha kha anapudo kirun hicho hi le koi hi le election to kiseya dodal na to hin nei ho chunga khatbu amandia ahin sim do hin hichi dan na sa dan chu thine chan go na ape thei diwa dan ana simo hi hitol hanjun junta lamkai pipu general ming online chun state security le peace commission to kisein meeting kha anamakain asaina chun itabong din mun umjong le election achil ha te na din thupun an bolin gamsunga phatecha election achil ha theina din angai che josi abui pdwin head sa na an bolin asei bena chun election chil ha sa ding parliament a president han do hiding government tha ki form do ding ti hin hinla athua democracy mala na bonga chilha sa ding lungtum hi jong le atupi peno chu junta military thanei na tun do kiding lungtum a hi dan anti regime hon aseu na hi mingong lai in asei bena chun election hin subui ho chunga thutan na hi kumthum songkula kun ana to dung zuya athi chen songkulum ding ti hi hitol hona candidate hole vur hi ho dia security ning hing ta koi a hi ding jong ana phong doi na hi alangkhan ingam sunga nam chum chum adia rakhain si sunga tongsip somle segila somleli control anabol arakan army ho chun agam sunguwa election achil ha sa lo diu a hi dan ana phong do current national union a chairman in mi pi hinga thupun anabol na chun current mi ten anamuwa dia abol thei peno chu election apan la lo dile ipidin mun hi jong le ado dal diu a hi dan ana phong doin chule northern sense dira thanei na tu tang national liberation army hon election min put sa mi pi chunga vai hobding junta ho lungpura hi dan demna aneu na hi alangkhanin junta ho hin burmagam sunga township jathum le somthum la hi namchum sum hon gam izan ham hi junta ho ti chu agaw menu thanei na kun anala do hi tan he theidia kachin kareni karin chin rakhain northern sen sagain megwile mandali ho zawna anato phaw hi tan hinla force election hi Gamsung township atam thei pena chilha sa na thei dia military operation a chilha pdu a hi dan jong ana sei khomuna hi alangkhan in US zawnan western country chum chum hon election umding hi aphat sa powin hitol hon chun tu le tua Association of Southeast Asian Nation Asiana chair 2 lai Malaysia in jong election sa hi ma chamna asim masa din junta regime ho an head sain chule International Democracy Organization IDEA in jong iti hama junta hon election achil ha piule koiman technical material le political aki thupi na apelo diwin jong nge na anne yon chule election protection law asimu jong demna anne yon hi aji chu democracy tundo kin na ding hilowa military thanei na lungtuma election ki gonga hi ati mi pi vai hopna phatsa gamsung izat hamin election phamo asa lain akin hing pi gam izat ham China India Thailand Cambodia chule Russia le Belarus gam hotsun election om ding phatsa na annei kiruna hi tuni khwa dinga thusu la khom chum chum Kuki Times a kun phon do na e nei thiu hi chen chu hi tan ti muntina Kuki Times ngai lwa hin to so jing nam mi te ho zo si na bon cha win sun tin chi be jan tin mang pha